Laibak thiraba thodok amada AEMA office building dagi taduna sire. Ngasi nungtil sanjen thongda laiba horticulture department ke building dagi department asigi assistant engineer amata amna sire. Maming Laisram Ratan Kumar wi apok pagi mingna laikhidraba Laisram Mani kawi kwa kaithel Moirangpura lekai degini hairi. Engineer asina building asi marisuba floor da semjin sajin bai thabak yengchinbada thodok adu thokibani hairi. Wang manina ne chin ne tharak slope do Kaliya sidu hoba. kaw bajani Masi bhag oi dine ka ni thabu oi gone ba. Musa ni ro mun sai dei su. Masi ude pe athada de. Si direct ne ne ai khai. sidi usi wang manina ne thabada dum pula pai thagre ba se wam he ke wet le gre ba. Ma da che u che. U ne te u te te. Te ba. Ase si siling ne thabane ba. Ai ba tu sai ro thal mane. Ado ma ne